Kavez. Toliko grijeha i bolesti znano je o koje se ljudstvo saplesti može. Grijeh od svih teži što pjesnik ga krstio, dosada biva. Bolest od svih bolesti mučnija i kazni gora, samoća je. Nema takve ni u onome kad o nekome ovisiš, kad o nešta ovisan si. Zato zate od silne ljubavi iskrene želje porađam pa zborim. Da Bog da mi zjenico ostario, zdrav mi bio i sam. Evo mi na um pada Vladan Desnica u Proljeća Ivana Galeba. On tu nekako stalno napominje da sve u vezi čovjeka, u vezi bića jeste u djetinjstvu. Tako ti je i kod mene. Nekako pamtim od djetinjstva da su uvijek bile tu neke knjige, motale se, mlađe sam dijete, imam starijeg brata, brat je čitao, majka je čitala i to je bilo nešto onako najnormalnije, kako bi ti rekla, isto ko meni je čitanje, meni je knjiga ko mobitel, ko torba, ko pranje zuba, kad piješ kafu, jednostavno dan bez knjige, makar to bila stranica 2 ili 10, nebitno, nekad znam ako je tanja knjižica pola, pročitam u toku dana, zavisi kakvo je štivo, nekako jednostavno ne mogu da zamislim dan bez knjige, život bez knjige, tako da od malih nogu to se nekako u mom životu tu je, sve prisutno je, bez nekog napora, jednostavno to je jedna od stvari koju ne radim automatski, ne radim je nazor. Knjige su zaista važne, žao mi je što danas nemaju titulu, što nemaju pažnju koju zaslužuju. Drago mi je da su dostupne, da su tu, ali mi je žao što nisu sve prisutne koliko su recimo telefoni, laptopi, tableti, koliko to danas okupira djetinjstvo i ljude generalno, što sve nekako ide u smjeru u kojem ne treba da ide, odnosno u smjeru da dosta pažnje koja treba da bude usmjerena ka knjigama, to nije. Knjiga koja se uvukla u moj život, Marko Aurelije, o samom sebi. Ne mislim za tu knjigu da se jednom čita, ja je doživljavam kao priručnik. Zaista je važna, meni je važna, ja joj se uvijek rado vraćam, nekako pročitala sam je prvi put od početka do kraja, sad je tako rado šaltam, okrećem te stranice, već sam upamtila gdje je šta, nekako stalno mi je tu kao podsjetnik, treba mi da bih ja mogla da funkcionišem u životu, da bi ja mogla da proživim kroz iskustva koja dolaze, kroz iskustva koja u sadašnjosti proživljavam i to je knjiga koju zaista mislim da neću nikada prestati da imam uz sebe i koju neću nikada prestati da čitam. Čitanje i pisanje jesu zaista dva važna procesa i u simbiozi. Pamtim kada sam pročitala sam od Čehova knjigu Otok Sahalin. I nekako sam ja Čehova navikla da čitam drame, kratke priče, on je zaista majstor i baš sam sa profesorom svojim Almirom Bašovićem, on je jedan meni, smatram ga za jednim od zaista kvalitetnih sagovornika kada je u pitanju Čehov. Pitala sam ga za Otok Sahalin, za tu knjigu. Nekako bilo mi je nejasno je li to dokumentarac. Nalikovala mi je na dokumentarac, pa rekao je li ovo neki, možda neko putovanje na kojem je on bio pa zapisivao te svoje doživljaje ili je neki dnevnik, pa ga sad mi čitamo.
Jednostavno bilo mi je nejasno, nisam znala o čemu se radi, a možda je fikcija. I znam tad da mi je profesor rekao koliko ti daš svog iskustva knjizi, kako ti moraš da daš nešto da bi dobila od književnosti nešto. Tako da je to jedan uzajamni odnos. Čitanje je uzajamni odnos. Književnost, knjiga, tekst zahtijeva dijalog, zahtijeva da onaj ko čita da unese sebe. Čitanje je važno je. Kad čitate, ništa ne može s tim da se poredi u smislu da ništa kao knjiga ne aktivira čula. Kada čitate opise, ma šta radi, kada čitate opise, ne znam, pejzaža, mirise, pa i likova samih, apsolutno čitavo biće mora da učestvuje u tome. Jednostavno tu pronalazite sebe. Ja sam kroz čitanje dosta upoznala sebe, upoznala sam na koji način radi moja mašta, kako moj mozak funkcioniše. X puta se desilo, ja uvijek praktikujem da ukoliko postoji ekranizacija knjige, da prvo pročitam djelo pa tek onda pogledam film. I nekako se uvijek iznenadim kako nisam ja to tako zamišljala, to je nešto skroz drugo, to je nečija tuđa interpretacija. Mislim, zaista je važno da nekako dok čitate potpuno se aktivirate, da jednostavno sve ono što je vaše iskustvo unesete u priču koju trenutno čitate i mislim da je čitanje zaista jedan važan proces koji se odvija tokom čitavog života. Jer imate knjiga koje recimo, to je ona poznata priča, nisu knjige iste kad ih čitamo u raznim periodima života i to je stvarno tačno. To je tako, to su iste knjige, ali ste vi druga osoba. Čitanje nikad ne završava. Vi materijalno pročitate tekst od početka do kraja, ali ono što vi date tekstu u trenutku čitanja, to nije ono na što se može staviti tačka i što ima zaključak u tom trenutku. Tako da s vremena na vrijeme uvijek treba se vratiti nekim knjigama, ja im se rado vraćam i zato smatram da je čitanje proces koji nikada ne završava. A što se tiče pisanja, pisanje je zaista povezano sa čitanjem. Ne može se pisati dobro ako se puno ne čita. Meni lično puno je draže čitati nego pisati. Smatram se, neću reći kvalitetnim, reći ću dobrim čitaocem i ja osjećam isto kao i što se tiče samog procesa čitanja, da proces pisanja se kroz čovjeka, kroz biće, vremenom jednako mijenja, da recimo ja kad čitam nešto što sam pisala prije, malo bi to sad drugačije, ali naravno u periodu u kojem je nastalo to je tako bilo i ja to ne diram. Pa sada nešto posebno preferiram u onom smislu da biram šta ću, to ne. Ja sve rado čitam, što mi dođe pod ruku, što je tu, što smatram da treba da pročitam, što mi je zanimljivo, što mi je interesantno, ali nekako najviše vremena provodim čitajući romane. U romanima možemo da sretnemo, možemo da pročitamo sve. Opet, s druge strane, ne mislim sada u ovom trenutku, svjesna sam i ne mislim da bi mogla sad trenutno ili ne u nekom bližem periodu da napišem neki roman. Toliko o sebi znam. Ali, s druge strane, nekako sam sebe pronašla, svoj senzibilitet u poeziji.
Tako da, eto, drame isto rado čitam, ne mogu sad da kažem nešto da u stvari ima, znaš šta izbjegavam pravo, to sam baš ovo sad malo agresivno da odgovorim, one self-help knjige. To mi je tako bez veze, nepotrebno. Razumijem da postoje ljudi i drago mi je eto ako ima neko kome pomognu da lakše prođe kroz život, ali ne mislim da je to sad nešto čemu treba da se teži, možda u početku jer postoji ta jedna gradacija u procesu čitanja kad ne možete odmah da čitate neke teške, složene knjige. Tako da eto, ako su te knjige početak nekome za nešto, ne znam, za nešto krupnije, za nešto što će biti kvalitetnije i bolje, onda neka. Ali generalno izbjegavam te knjige, ne smatram ih nešto posebno kvalitetnim, ne smatram da je čovjek toliko plitak i jednostavan da može za te savjete, jer su one uglavnom neki savjeti, za te savjete da se uhvati i ono kao da bude sve super u životu, da dan bude kako treba. Zato kažem da je jako važno u procesu čitanja da smo sve prisutni u onome što čitamo, jer to je najbolji način da upoznamo sebe od šta volimo, šta ne volimo, koja nam se knjiga dopada i zašto, koja nam se ne dopada i zašto. Tako da eto, najradije čitam romane, ali najradije pišem poeziju, to je moje plodno tlo, ja se tu najbolje osjećam, ja se tu najbolje krećem, mislim da najviše i najbolje sebe mogu tu da pronađem i da se dam. Rekla sam da osjećam da sam se najbolje našla u pisanju poezije, upravo iz tog razloga jer u tom razgovoru sa čitaocima koji postoji, znači knjiga tako funkcioniše, knjiga sama za sebe ne može da se artikuliše bez onoga ko čita. Tako da taj razgovor jeste važan mi je, bitan mi je, ali u onoj granici, recimo kada nešto pišem, svjesna sam da onog trenutka kad to ode od mene, kad to postane javno, kad to dođe do nekog drugog, do nečije tuđe interpretacije, da je to samostalno. Ja sam to pustila i koliko sam ja sebe unijela u to, to možda neće biti shvaćeno sad za ovo prvo, za preneseno, za prenošenje poruke. To možda neće biti ta poruka koju ja želim da pošaljem, jer to neko drugi čita, on će na drugačiji način to da interpretira, donosi svoje iskustvo. To je sad jedna samostalna pjesma i desilo se x puta da u razgovoru sa drugim ljudima o svojim pjesmama rekli su mi stvari koje meni apsolutno nisu pale na pamet dok sam ja pisala tu pjesmu. A sad terapeutsko značenje, pa kod mene to nije slučaj. Meni pisanje nije terapija. Ja ne znam, ne sjećam se momenta da sam ikada pomislila sad ću ja da sjednem da pišem. Treba nešto da napišem, jednostavno to se desilo, ja sam osjetila neku potrebu, zato kažem poezija možda nije bila neki moj izbor sad u smislu neću ja sad da pišem priče, neću da pišem romane, sad ću ja sjest da napišem pjesmu. Ne, jednostavno ja takva osoba, tu sam se najbolje našla, dopadam se sama sebi dok pišem poeziju, dopada mi se kako teku moje misli dok pišem pjesmu, imam tu slobodu da se ograničim u
ne moram da se raspisujem, znaš, u romanima ono kako ide po 10 strana, sad opiši nešto. Sloboda da se ograniči, malo je... Sloboda da se ograničim, jeste, ja želim ove male paketiće, znaš, riječi, da se doziram, eto tako. Stvaralački proces teško. Ima, sjećam se iz govora Vislave Šimborske pred akademijom kada je primila Nobelovu nagradu, rekla je kako je težak, sad parafraziram, ne sjećam se tačnog citata, kako je težak rad ili život pjesnika kao po 2 sata, 5 sati gledaju u plafon i na kraju napišu 2 stiha ili 2 riječi samo. To je tačno. Nije sad da sam to radila, nego jednostavno dešavalo se da pišem i pogledam na sat da vidim koliko je prošlo vremena i zaista dosta napišem, a onda pišem, napišem 2 riječi i pogledam u kalendar. Jednostavno, to je nekako, ja nemam neki raspored sad da kažem, sad idem da pišem, sad ću sjest, sad ću da to. Jednostavno, ja kad imam potrebu, kad imam malo patetike, inspiraciju, jednostavno kad doživljavam stvari previše, volim jake slike, ali kako sam rekla, volim da se doziram, tako da ako sjednem da pišem, to je jednostavno trenutak birao mene, a ne ja trenutak. Shodno vremenu ne mogu nikad da planiram kad ću da pišem, da li ujutru ili uveče. Često se desi da hodam ulicom pa sad iskoristim telefon i ove tehnologije, znaš, pa snimim glasovnu poruku ako mi je nešto dobro tu došlo. Tako da taj proces nemam neki recept da kažem po kojem sam radila, neki pattern na koji sam se oslonila. Jednostavno, uvijek mi je bilo draže da nemam neki deadline, zato sam pisala bez da računam da će nekada to biti neka cjelina, da će to nekada postati zbirka. Pjesma svakako je nastala je sama za sebe. Ali evo, pod nekim sam pritiskom i ima naravno tu dobrih ljudi, isti oni koji vrše pritisak, tu su da pomognu. Ja uvijek rado čujem tuđe mišljenje prije nego što nešto objavim. Tako da mislim da uz njihovu pomoć i ono što sad trenutno radimo, na čemu radimo, zato kažem teško je, oni bi da nešto se ispravlja, ja ne dam, stavi ovdje mašnu, drži, ne daj, pusti. Uglavnom mislim da će to na kraju da bude nešto lijepo što smo zajedničkim snagama postigli, ali eto moram da kažem sa mojim pečatom i uz moje aminovanje. Djeca Izraelova. Kad lancima mi elegiju nastupiše, Bruhelova majmuna 2, pustila sam niz obraze dušu čistu poput na led ostavljene djevojačke krvi. Za revere postavih publiku, u džepovima šake skrivali, prstima stražarili oroze. Navedoh življe da svjedokom bude o kako naopak ovaj svijet biva. Patila sam kajde u molu, a u očima mase vidjela samo zid što prazan je poviše okvira slike. Zeman. Kad u doba krutog materijalizma biće poput Amerike trese duhovna groznica, kad odsjaj drevne mudrosti istoka reflektiran biva na zidovima zapada. Kako drugo hraniti krupnu zvijer kakva vrijeme jeste, već joj servirati zemlju. Širinu, prostor da lovi, da zgrabi pismo, papir, glas, moćne plodove prirode otporne na vatru,
na vodu, na led. Otok. Idem na Kubu. Da nosim narandžastu košulju kratkih rukava, na cvjetiće i slamnati šeširić uzana oboda. Idem na Kubu. Da se sredim uveče i ulicom prošetam svoju Che Guevara majicu kupljenu na štandu ispred ulaza u striptiz bar. Idem na Kubu. Da pijem Cuba Libre, zamolit ću neka je podebljan rum. Carlos Eire i ja čekat ćemo snijeg u Havani. Idem na Kubu. Da sjedim na haubi kobalt plavog Chevrolet sedana iz 1951. i gledam obalu Brown Amerike. Pijanice što rone u modrici između dva kopna, pijana tijela što izranjaju trijezna između dvije modrice. Idem na Kubu. Govorit ću Kubancima Reinalda Arenasa, govorit ću moru Reinalda Arenasa. Idem na Kubu i kada dođem na Kubu, govorit ću Reinalda Arenasa. Ja od kad sam pročitala knjigu Lejle Kalamujić, Zovite me Esteban, ja se osjećam kao na nekoj misiji. Da ja moram svima da kažem za tu knjigu i da je pročitaju, jer ja sam je zaista snažno doživjela. Kasnije sam se javila Lejli, morala sam. To je tako jedna dobra knjiga, odlično napisana. Ona je tu, ja sam je barem tako doživjela, unijela cijelo svoje biće u tu knjigu, u taj tekst. Ja sam se teško odvojila. Bila sam danima pod utiscima kada sam čitala tu knjigu, tako da je zaista od srca preporučujem svima. Na početku razgovora spomenula sam Marka Aurelija i njega također preporučujem, a ja ovih dana čitam opet poeziju Draška Sikimića. On je zaista nevjerovatan, on je bolesno talentovan. I ja, evo, što se tiče poezije, rado preporučujem Draška Sikimića. Njegove pjesme su nešto što pod čijim uticajem sam ja danima poslije čitanja.